tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay ka di panghagur-uray ka dito'y ruar, pare gardaw. Juan, itay pay paray. Nagbayag kantumat paray. Wala, danas ka nga agliba sa kita sa hawak paray. Sigurado adin palubusan na makita nakman ay. Anya nga iti naramid mo paray. Kalpasan ti pandangan me, nagdiritsyo akiti butega paray. Tamuda maturog ako. Naimbag man ta na irwar mo ti motor mo. Ay ka siyempre inturun ko. Tano paandarag iti paraangan me. Sigurado ang makariing tiyagi na paray. Wan matkit di May mayat no iti adayo pandaram. Tapno saan amang ti kabalay mo, ti ungor na pare. Nakaturog ka din, nanang? Saan pa? Sharon anak ko. Lukatamlatan tiri daw. Anya ti masapul mo, anak ko. Nakitam ka din o sa dino tinakaikargaan ti suwing kit ko, nanang? Agdait ka, katrabiain. Hawan, nanang. Sa anak namin ang makaturog. Iso na panunot ko ti agdait. Adda ija budega. Indulin ko pailaang ijay, tanabayag met adi mo inus-usar. Mapan mula ang alaan ijay no kasapulam. Lukatam tidaan akabin ay tanakaw. Tunyo lakay. Lukatam man tiri daw, tadalabit alaag. Tunyo! Mangmangagnak ka de? Ay, naglukon day tatao. Di mat sumumbat. Tunyo! Luktam tiri daw, tadalaag kunak. Amok asan ka pa nakaturog, tanakaon mat ti silaw. Inawa, talaga asan asumumbat ti loko? Tunyo! Talaga ka daddy mo kaya taluktan, ah? Nangidulinan nyo iti susi ti bodega, nanang? Adda iti salas. Ay nawaw, awan ijay, nanang, kinitak itay. Amangan no inalan nila kay mo, Naglaingon day jak tao. An-anwam ti susi, aya. Di namat nga minluktan kiri daw, nanang. Awan ka din ti duplicate yo? Adda ti may sa nga indulin ko iti drawer iti silid kaw. Namjak among no adda pa'y ijay. Buludak man bet, nanang. Sana siyak ti kalabanan day taton nyo, tanapodot pa'y laang ti ulok. Gapo iti inaramid na idinaminsan nga aldaw. Day tala agmot motor tin into na rin na. Amangan no nakaturog anak kaw, di mon disturbon. Nakaturog anak ka onti silaw, nanang? Naimbaglangan tadda ti susi ni nanang. Malukatakmat langan to'y bodega. Agsagana talaga day taton nyo. Aday ta, nalukatakmat langan. Ay nawaw, naglaing. Naglaing nga talaga day tatao. Ay, kontrolan man mo taniwat mo anak ko. Nanang, umay katakitaam ti kaluk. Kwanday dya amanugang nyo. Ay nawaw, awan mo't gayam ni Tonyo dito'y bodega. Inala na kano matipungan ken ules na, tamaturog kano dito'y bodega. Ngam awan mahit, naglibas man nga tantiloko.
agraman motor na. Awanan, nanang. Ay nawaw, kasano nga awanan ako? Awan mo tinangag ko nga ungor ti motor itay. Uray siyak, nanang. Jak nangag ti ungor day ta motor. Amangan no binagkat na, wano induron na, iso asaan ta na nga ganak ka. No maipapan iti motor ken paspasyar. Apo, talagang adda pamuspusan na, nanang. Sipod gimatang iti motor, kumkumpormi matan ti papapanan na. Uray rabi rumwarlat ta. Sana nga day tananang. Nasursuro na pa yun ti aglibas ken agulbud kanyak idi nakagatang iti motor na. Pag-service mi kunana, ngam saan mat? Ta service da iti kumpare na no dumayo da ang makiinom. Nariknam ka din no anya nga oras asimbang patday ta aton nyo idi rabiin, nanang. Adda ka din ti motor na, anak ka. Adda, nanang. Adda matan iti sigud a pangiparparadaan na. Ay, naimas ti turog ko idirabi anak ko. Uray siyak nga rod, nanang. Jak narik na. Ay, bagabigat yun, anak. Sa dino tinapanam idirabi si katonyo? Anya, sa anak arin mo rin dirabi, bakit? Kano naimas ti turog ko iti bodega? Ay nawaw! Di kan agulbod! Talino katak ti bodega idirabi ket awan ka anakita. Si kakit di mo, bakit? Tis-tis-tingan naksamo manay. Dua kami kanina ng anak kakita nga awan ka iti bodega. Awan matla ang ti motor iti sigud apang iparparadaam. Iso nga uray aglibak ka. Ammo milat tanuan niya ti pudno, tunyaw. Ay, kuha na nang, ni pare Gardo ngamin. Apay, in-text namanan arumwar kayo. Naimbag pa'y tasugsog akong parim tadanggam. Ngam no siyak, ay apo, nagado arason mo. Pugtuak no apay anapudot ti ulo, Mari Sharon. Ay na, Mari, talaga asakit ti ulo day jaton nyo. Nakitak ida idirabi Mari. Iti asidag mi api na andar dakin ni Gardo ti motor na. Talaga nalaing day dya tao. Iti adayo api na andar dati motor iso asaan mi anang nag-arimwarda, Mare. I-text ka ko maidirabi ngam awan mat ngamin load ko. Ay, naulawan nila kay mo iti motor-motor, Mare. Ay, day tangarod ti parikot ko, Mare. Day taagmot motor kan agpaspasyar matentin into naranda iti sulisog a kumpare na. No ang text ni kumpare na, mapan matadagos. Kaslan ni Gardo matenti asawa na, Mare. Mabit man lang, Gardo. Agsarita tamampay. Adda ka diti baga, Mari Sharon? Sa dino tinapanan niyo iti asawak idi na minsan arabi ah? Ay, nawaw. Jak amaw, Maray. Sana siyak ti kadua nila kay mo, arimuar. Di kan aglibak. Tanangag ni Mari Elena a pinaandaryo ti motor nila kay ko iti asidagda. Nakita na kayo, pay. Ni pariton nyo langan ti pagsalod-sod ang Maray. Sa dino tinapanan niyo unak! Ni pariton nyo latan ti kasarita, Maray. Jak kayat ti gulaw. Itulod nakto ija palingke inton madamdamaton nyo. Anya taramidam siya, Sharon. Ay nawa, saludsudang pailaang. Anya pa'y kumangay. Mapan ko ila ko to'y basit anatang nga inapit ko Agpalingke ak matlaang. Sa payag mulak kumaita, bakit? No ibagak nga itulod na, kanayon ka abisi. Kunak man no pang service ta motor mo ako nam. Alawanan. Itulod ka inton madamdama. Magsubliak tumaladago sa. Sakan tumanan sukunan, numalpas taramidam. Ta sigurado ang maurasan ka manin ijay. Nagadumat a reklamom. No saan ko nga ilako to'y natang, awanan Awan may gatang iti bagas. Well, wala lang arudan. Itulog ka. Di ka na agungay. Nasaya at man, tamayat nito nyo amang itulodkan ka, Sharon, anak ka. Kapilitan na nanang. Gimatang pailaang iti motor na, no saan matgayam amausan. Sa bagay,
Anya ngay ti ilutok a pangaldawan tayaw, anak ko. Di kay agluto nanang. Gumatang aktulaang ng itilitsyon manok. Ay na, imbes nga igatang mo itilitsyon manok, igatang mo laangan iti bagas, anak ko. Tapno makaraman tayo mat iti naimas nanang. Sige, sika ti makaamaw, anak ko. Agawaan nyo Anyat orasan. Kadupay lang nga naskin nga ramidan. Wan, umayan! Di ka man makaurura yun. Amom akasarsaritak ni nanang, bugkaw ka pa'y lang nga bugkaw dita. Atay ta, may diskarga amin anatan. Sikamot ti makamusaron ba kita? Di naktulungan amang bagkat to nyo. Agdardarasa nga raw. Ipakumboy mo pa lang Ay nawaw, Naibagak matkin ka nga agmula ak ita. mano nga iktarya ti mula amaya. Nasken ang makamula ak ita bakit tanay. Naladawin. Naladaw taday ta agmut-motor ken agpaspasyar ti inararami diyo iti kumparem. Inakon bakit? Umay naktusukunan into na alas 12 Wen. Di mo manen liplipatan, nalawag ka de. Wen ko na lang arutan. Sana katulang tapno ulit-ulitan. Nya na. Hello, pare Gardaw. Busy ka kadita, pare. Atak dito garden pare. Madamang agmulmulak. Apay ka de? At ako matipapananta, pare. Sa dino pare? Kasangay ti anak ni pare, idi di tamyanan, pare. Ay kat mapanta ka pare. O sarinta ti motor ko. Ado pa'y samit ti mulaan, pare. Basit langan. Dumagasak to ditayan mo inton matandama. Kalpasan ti panagmula. Urayan ka nga rod dito. Itay-pay nga awagak day taton nyo. Awan man lati ko na nasumbatan na. Anyat orasan. Itay-pay nga uray da tao dito'y palengke. To, mga kay. Sika tinatanawak ang nakatakder, Mari Sharon. Nakapalingki ka kadeng? Ay, wan amare, nalpasan, itay-pay. Or-urayak lang nilakay ko. Tanagtulagan mi asukunan nak dito'y. Kano limabas dakin ni Gardo iti paraangan mi itay, Mare. Nakamotor damat ang nagpaamyanan. Anya? Diyak lang ang amaw no sa dino ti papananda. Ay, nawaw. Nag-tricycle kalatnan, Mare. Pinaguro-uray na kumanan iti awan. Naimbagpay day ta kumpari na. Amangan no inimbitar manen ni Gardo, Kat napandamanen na ki-birthday. Ay, no, tunyo aya. Kasaritam to nila kay mo, Mare. Saanan? Ni Gardo kan ti motor na laptan ti asawaan na. Saan amakarik na dagitatat tao? Kastadalangan na kanayon. Kunak man, no sinukon na ka ti asawam, Sharon, anakaw. Pinagururay nak iti awan iti palingki nanang. Ay, sa dino nga ron tinapanan na ngay. Nagdigos itay sakbay arimwar. Kadwa naman ang ti kumpare na ananang. Kumpare can bisyo first before asawa. Kasta ti mindset na nanang. Anya? Nagpaamyanan da kanukat kuna ni Mari Elena. Isumanon tinangusaran na iti motor. Imbes asukunan na ka. Ti kumpare na kan ti motor na langan ti asawaan na nanang. Makapauma ti lalaki asakit ti ulo lang ti ipapaay na. Manipod ita, awanan bibiyang ko iti da itaton nyo. Saanan anapudot ti ulom ita, Mari Sharon? Ay saanan Mari? Jakon istresan ti bagik iti da itaton nyo. Ay nawaw, kasano nga rood, Mari? Ay jakon paganano Mari? Yan tangay aramiden na matikay kayat na, palubusak latan, Mare. Ngam di na namnamaan nga ilotwak wano ilabaak. Mayat day taan na panunod mo, Mare. Saan kumatan nga itimplaan iti kapena? Ibagam tani kumpare na ti agtimpla iti kapena. Mangiluto iti kanin na, kan mangilaba iti mureng na, Mare. Kasta talaga ti pampanunutek, Mare. Ni kumpari na akanayon ti iyang kas na iti motor na. Ita, makita amare.
patag ti kumpare ng misyak nga asawa na. Agsangit to asigurado nila kay mo, mare. Uray agsangit iti dara, mare. Naibusan ti pasensyak kan kwa na. Ni kumpare na latan at asawaan na. Itaman pa asan nakasinirmonan ni bakit ko nanang. Ay, jak amo akin ni bakit mo. Ay nawaw. At dan samot mati akin na. Nauma siguron kan katunyo. Kasano, pinagururay mo ijay palingkay di kalman. Ni pare Gardon tumag amin. Nagpauray. Iso adya ako nasukon ni bakit ko. Dayta, ti kumparim akanayon tiyang kas mo iti motor mo. Manmanulaang amakitak ani bakit mo tinakaangkas. Namnamin sanlaang samot. Ah. Apay, pagsilsilusan ka din ni Sharon ti kumpare, nana. Ay, tsaka mo Apay ngay bakit? Naglaba ka. Ng murang yulaang mo't kininanang tiin labang. Apay, ada reklamo mo si katunyo. Ay nawaw. Apay mo takastan bakit? Di naklaro din intimplahan iti kapik itay. Agpatimpla ka ni kumpare magardua. Ay nawaw. Apay kumamag ka adda ka man. Manipod ita. Di mo namnamaan nga ilotwan, ilabaan, kan itimplaan ka iti kapem. Ni bakit man? Ni kumpare mlatan ti asawaam. Mabalin ayamot ka lalaki ni Parigardo. Kano isumat ti boss mo? No ibaga na nga adda papanan niyo, mapan ka matadagos. Iso ti number 1 nga iyang angkas mo iti motor mo. Ay nawaw. Kas kumaidikal man. Ammom ang nagpalingkiak. Nagtulagan tapay asukunan na. Nga man niya tinaramid mo. Nagpaamyanan kayo kit di ka ni kumparem. Iso man ang tinangusaram iti motor mo. Di mo ramidon ti kastoy kanyak abakit. No kayat mo. Umakar ka matlangan iti ayan ni kumparem. Uray jay kan ngagnaad. Awan na sakit abakrang koton nyo. Ay, nawaw. Apay akasta tilang ang pariton nyo. Nalabaga dagiti matam. Nagsangsangit kan samot. Sino matisan ang masakitan? Iti kasta mapaspasamak, Mari Elena. Anyat na pasama kaya? Ni Parigardo ka nung ti asawa ko na ni bakit ko. Ay nawa. Anyat din nakakatkatawa iti imbagak, Mari. Ay, nauma ni Mari Sharon. Si ganto mga min, imbes ani Mari Sharon ti yangkas mo iti motor mo ta iso ti asawam. Saan? Tandi kumparim Gardo mo ti number 1. Ay napari agbalbaliw kan. Ha? Gimatang kayo iti motor tapno adda ti pagservisyo. Saan atapno adda ti usarenyo iti kumparim ngagpaspasyar. Asawa first ngamin pare. Dagiti kumalaang napatag-abanbanag ti priority tayo. Saan kat adagiti banbanag nga awan mat kaasaskan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't pulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Naimbag abigat mo, Joyce Balasang ko. Kastamat kan ka, Auntie Baning. Ay, sumrag ka, taagkapita. Ay, saanin, Auntie? Ni Auntie Adelina tigagarak. Adalaan ko maibagak kan ko, ana. Kasta ka, day. Ada nga ta dita balayda, Auntie? Ay, kwa, jak abo Saan mo nga iso ti bambantayak? Anya ti masapol mo ayakang ko, ana. Alaan mi kumaida nga agastawa aninong kaninang iti umada ni akasarmi, Auntie. Ninong kaninang? Anya kumangay mo ti ambo dagita nga agasawa no may papan iti kakastabanag. Oh, Auntie, napaulimag kamat. Ay, nalagip ko lang tiin na po'y nga ilutlutaw. Amangan kunak-nunak sa matan. Nagado ababak ng dita. Ay nawaw, nagadumanan ngay bagbagam dita, bakay. Kasar mo Nadamag da siguro, ti may papanitipada maninang iti kasar, ngay napapam iti napalabas sa tawag. Ay, no syaklaag. Saan abagay na Adelina ken Luis ti agbalin aninong kaninang iti kasar? Tsaka mo man no apay akay kayat da nga alaan dagita nga agasawa. Apay kumaasaan, kitsuki damit piman dagiti agkas kasar dito'y lugar tayaw. Pangalaan da mo nga iti regalo da. Nasakit ka diti na akemaw, tasaan da ka nga inala ni Joyce aninang iti kasarda, bakay? Anyagay ko matibibi ang ko. Uray sa anak anapilay, awan nasakit abakrang ko, Noel. Umapal ka lang ngamin kin Adelina karuba tayaw. Anya ko mati apalak kin kwa na ngay. Una, tauray no sanda baknang. Adulat tamat dagiti mayat amang ala kadakwada, kas ninang kaninaw. Sana kasken ka, alabas-labasan dalaan. Anyang aminan ti masapol mo, Joyce Balasang ko. Kaya't kayo ko mga alaan aninang mi, Auntie. Ninang? Wan, da kayo ka ni Uncle Luis. Alaan kayo aninang kaninong mi iti kasar. No, okay lang da kayo, Auntie. Ay, kwa, Joyce. Malamat tan, Auntie. Di na kuman paayan. Pinagustuhan yu ti kaaruba mi iti saan aya. Ay na, nakababain nga min, Joyce Balasang ko. Kas makita mo't, saan kami abak ng kan-uncle mo? Ay nawang, saan mo't aparikot dahit na, Auntie? Uray awanan regalo yo. Umanayan kada kami ti presensya yo. Ken, no damot may bingay yo apagadalan mi. Mala, kasaritak pa'y ni Uncle mo, Luis Balasang ko. Inayon ko tinagan yo iti listaan na, Auntie. Ibagam ka ni Uncle. Siya kung ti makaam mo iti suot yo. Ay na, talaga amas daawak nanang. Anya manang ipakas daawa ang baneng anak ko. Duapay akay kayat dangal alaan ni Adelina aninang iti kasar. Kat sa damabak nang, nututuusan, na pobre na pahingamda tao. Wunat, nasaya at ngamain ti ugalid ang agasawa. Kankas makitam, natibker ti pundasyon ti relasyon da. Iso siguro ti may sa makagapaw anak ko. Katsak, dakesak nga rod. Kasta ka di ti kayat yu asawan nanang? Adala ang ngamain dagiti bambanag anaaramitam iday. Amangan no isupay ti may sa makagapaw. No apay adida kan kayat nga alaan aninang. Kas kumatipadam aninang nga inapapam iday, gapulaang itiday tarigalaw. Nagsasao kayo mo. Ay, sinong batak lang ti saludsud mo anak ko. Anyat kayat mo nga isungbat ko aya. Kasla nakababayin magngaminan na delay na bakal. Ang mga numaopay ni Joyce, no saan tapat gantikid daw na lakay. Wanang awang ngarog kwartata. Iso kano ti makaam mo iti isuot ta. Awan lang arodon ti mairigalo ta.
Isupay ta gastos iti ibado ta. Amo kon, Luis Lakay. Amo kon no anya ti irigalo ta. Kaya nga bakit? Irigalok ti may sa aburias na, Lakay. Anya? Sigurado amayat day jay, Lakay. Sa tanayunan itinatengken prutas. O, di mayatan. Naa, anya launay ti sirip-siripom iti tawa banay nga nakaw. Uray la umatidug tatenggen mo dita. Ninanang mat, taipadlaw na pailaang. Ti kaaro ba tayon samot man ang ti sipsiputam dita? Nangag ko ti saritaan dang agasawa idi na minsan alimmabasak iti paraangan da. Makakatkatawak nanang. Ay nawaw pakawan umapo. Amam, nanya ti irigalo na iti kasar ni Joyce. Buryas nanang. Anya ti nakakatkatawa ijay banayng. May mayatlatan ano cash nanang. An-anuan kumangay mo't da Joyce ti buryas. Mabalin mo at atarak nunda. Mayakit dia, tapangrugyan da. Nanginang at atiburias ita. Ni Joyce sabat ti limabas iti paraangan tayo, Lakay. Iti ayan da paril wis tinagturungan na. Anya tinaramid na ijay. Napandayin tulod ti kawas nga isuot da paril wis inton kasarda. Ay nawaw, no kasta. Husto tinanggag ko iti naminsan. Ni Joyce tinanggastos iti bado da. Anya ko matibibiyang mo, baneng. Nanganak da pa'y laang iti kasar no kasta mo laang. Amom si kabaneng. Diyak magustuhan day ta nga ugalim Anya ko matibibiyang mo, no may papaniti day tabanag. Kat kwartamot da Joyce tinaramat da. Wen nakababain ti agbalin ani ng kandinaw, no si kapayla ang tigastusan da. Agsardeng kan! Nasakit tila payag ko makangag kadagitang ipagbagam Adan sa multi sa ano ang nagkinaawatan iti asawam no wala nakaw. Nakaungetak piman itay nanang. Ay nawaw, apa yan? Daka sa kanayon ti rumrumwar iting iwat na nanang. Anyan tulangan ti panunutan dagiti anak may. Numangag dati kas jay abalikas na. Day tamot laang ti jak kayat iti anak kao. Agraman ti panagninong kaninang ti kaarubay ti kalaysa da Joyce. Nagadawa sa una. Day tangarod nanang. Ay na, mauma ko na talaga. Pasensya ka ni ti anak kao. Kanayon ko matabagbagaan, ngam di nakipangpangag. Awan ti basol yun nanang. Saanan nga ubing ni Baneng. Amuna ti husto kan saan. Talaga lang awan ti manak nakam na. Nauma? Ni Noel? Nauma kanya kunam nanang? Nauma, itikas na nga ramin mo, anak ko. No nauma, nakalukat tiri daw nanang. Ay nawaw, imbes ngagpakumbaba ka. Ay nananang, kastoy ko na talaga. Nakasagana akmat, no ibaga na nga agsina kami. Ay niya kalakit di mo'ten ay anak ko. No makorektar tidakas nga ramin mo. Sinadagos ti sang kaibagam. Nauma nga ruden? Anya pa'y laang kumangay. Saan ba't mabalin apilitan tayo, nanang? Ay na, baning nga aya. Ay nawaw. Mano aburias ayat irigalo ta kada Joyce. Bakit? Dua, Luis, lakay. Anya? Un atap no adaganas na lakay. No saan da ngay amagustuhan? Sigurado ang magustuhan da. Si kakit di man. Nanginang at atiburias. Huwag magkidi Isaganang matan tinatangkan prutas lakay. Kalpasan na, agpulis kan, tapaumayan ti kaanakan ta. Iso ti mangitulod kadata iti balay da Joyce.
Sara ni Joycita. Apay adi ka pa'y agdigaws. Agkat katawa ka amay maysam nita. Di mo ka di makita ti kaaruba, nanang. Naa. Dahil jay ti regalo da kada Joyce. Buryas. Tangiwat mau. Amangan numangag manan nila kay mau. Makaungat manan. Adapay nakasakaw. Natang siguro dahil jay, nanang. Kumporme, mati mapampanunot da nga irregalo. Katsi ka. Ada ka di magti regalom ka da, Joyce. Apay kumamang tadak iti regalo ngay, kat sandak mat nga inala aninang da. Puno ngagpaiso ti atap kau. Nasakitin akam mauta ni Adelina kan ti asawa na laang tinala da aninong kaninang. Kasano kumangamin nga alaan da ka aninang, kat kasta mo ti ugalay. Ada nga raw ti maadaldakan ka. Amom nga raw, nanang. Di ka kadima paniti kasarda, Joyce. Baning bakay. Masadutak. Ay nawaw. Asi daglaang mait. Kamapang kayo, ano mapang kayo? Naa. Anasamot saksakitam dita. Di ka pa'y nakamove on. Awan, mate. Talaga lang adyak kayat timapan. Ada napatag nga aramidag ita. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat nasakit tinakamaw. Tas anda ka nga'y nala ninang iti kasarda. Mabinado ka di nga ibagak nga okay aklaang. Sa maysa, jakmat lang kayat tagbalin aninang. Ilibak mo pa'y lang nga main. Kat madlaw mait. Ni Adelina pa yan ti pangipaspasami ti sakit tinakamaw. Katawan mo ti basol na. Awan ti basol na. No saan da ka kayat nga alaan aninang bakay. Maragsakan na, panakaumay kayo iti espesyal nga aldaw mi Uncle Noel. Ay nawaw. Awan ti anyaman na, Joyce. Jak, ba't makita ni Auntie Baning? Saan nga imay? Abay ka no? Di na kayat. Nasakit siguro tinakam na dayjay. Anya? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na, Uncle. Una, talabas-labasan nyo lang iti balay. Maditirik na tati karuba milang tinalayo aninang iti kasariyaw. Pasensya kayo na, Uncle. Uray libak na, amuklat na kayat na ti agbalin aninang iti kasar. Iso ti apala na kanadilina karuba may. Kinapudno na, Uncle. Plano may kumanga alaan aninang iti kasar. Nadismaya nila kay ko. Nadamag na nga minti naramid ni Auntie Baning, idiin nalada aninang, di takabangibang a barangay. Ay, Wine, may sapay dayjay. Makiap-apay ti pada na aninang. Sana masapul nga agpasensya ka, Joyce. Maawatan kayo. Narigat nga agpaisaw, umadadahil ti special nga aldaw yun. Agyaman aklaw na iti regalo yung Auntie Adelina. Sapay la kumata na gustuhan nyo, Joyce. Siyak pa yun timabain kada kayo, Auntie. Ay nawaw, okay lang kada kami balasang ko. Si pupuso nga inted mi ti Buryas, day supay apangrugyan nyo kinilakay mo. Adapay natangkan prutas, Auntie. Iso lang mat nga minti kabailan mi nga ited. Dakkel nga tadaytan, Auntie. Nangina ti Buryasan niya. Okay lang mat kada kami, no prutas lang ti regalo yo. Saan mat akwarta, uno material abanag ti makagapo, no apay nga inala kayo anina. Wen, amok day ta, Joyce. Kat pagyamanan mila unay, tauray saan kami abaknang. Saan kami matlaang asikat dito'y lugar tayo, kat inala na kami lataan ninong kaninang yo.
Gaputam mo mi nga damaadal mi kada kayo. Ma-pressure mi launay ti imbing layo akapadasan niyo anti. Kastamat ni Rico. At dabim milibmanan kada kayo ka ni Uncle. Kumusta nga itinapanan niyo, nanang? Ay, mayat mo, baning anak ko. Na-enjoy ko man ang tinagsalsala. Anya nga iti ko na da Joyce iti regalo ti kaaruba tayo, nanang. Amang ano di da inawat. Nakita amayat ti isam na nga agasawa. Iso nga uray saan ko anang tinagsasaritaan da. Amo an apresyar damot piman ti regalo anaawat da. Kasta? Amom kaday. Maya tibilin da Luis ken Adelina kadagiti newlyweds. Nabagasi ka. San kumatasalsalsudan, nanang? Ay, nunapan ka lang. Ado tinaadal mo kadagitang agasawa na kaw. Isuda ti mang panagnak. Nga uray awan ti kwartam. Uray saan kabak nang nunadalos ti kaunggam. Kabaulam ti mga anak iti kasar. Pagpatamaan naksamot, nanang. No napasagidan ka akit may salaang ti kayat nasa wunday ta anak ko. Guilty ka. Agtugaw ka man tag sarita ta, baning bakay. No may papanmananday ta iti ninang kaninong iti kasar. Saanan, Noel? Ay nawaw, napatagtibagakan ka bakay. Kat ibaga mo na. Amom ka day akayat da ka ko mga alaan aninang, idi kasar da Joyce ken Ricaw. Asino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Joyce mismo tinangibaga kanyak, bakay. Apay nga rod ang nagdiritsumat iti ayan ni Adelina iday. May saka ko makadagiti ninang, isuna lang tanadismayada. Idinadamag dati inaramin mo ijay kabangibang a barangay. Nalipatam ka din jay padamaninang iti kasar. Ngay napapam, gapoy ti regalo, ken paputpay. Nabayag matanday jay? Anya nabayag? Idilaang napalabas sa taon day jay anya. Nusan siguro akas jay ti inaramin mo. Di mayat ko ma. Sanda kaalabas-labasan laeng dita. Ay. Ita, amumit siguron ti aramidem. Dayta nga ugalim ti makagapo. No apay adida kan kayat nga alaan aninang iti kasar. Saan lang nga minarigalo ken papet-pet ti importante no mga nakay ti kasar. Kas may sa aninong wenno ninang iti kasar, nasayaat nga ugali ket kasapulan. Laglagipam asaan laeng at ikinabaknang ti pangibasaran tapno mapili ka aninong ken ninang iti kasar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.